Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kita mau jalan OTW Takengon, tapi ini masih di Sabang, belum naik kapal. Oke. Lagi siap-siap nih. Apa nih dari Karena kita mau menuju ke kapal cepat ekspres Bahari 5F, kapal si boy kan? Pak, kapal siapa? Kapal si boy 5F. Ame, nggak dilepas lagi. Baru tiba di Banda Aceh guys. Baru sampai. tetap doa Ombak lumayan. Tiket dia sini guys. mereka lagi tawar-tawar batu guys. Tapi
nggak beli, cuma tawar-tawar aja. Kita malam ini mau berangkat ke Biren jam 8 OTW Biren, besok pagi baru ke Takengon. Oke. Udah melangkah-langkah nih. Oke guys, kita udah sampai di Cita Rasa Kopi. Oh iya. Tempat Tidur deh. warung mie Wahidin, kita mampir sebentar. Oke. Oke guys, akhirnya kita tiba di rumah Andre. Jam berapa nih? Setengah dua malam. Ame bawa mobil, main-main. Halo guys, kita mau OTW Takengon dulu. Habis sarapan tadi ya Andre. Ini udah lawak kok keke dalam video nih. Andre, kami jalan dulu. Ya, oke bang. Nih tuan rumah yang sambut kita di Biren. Ini lagi persiapan driver. Ame. Nih, Kibok do. udah kena nasi gurih. Mantep. Oke, ikuti terus kita ke Takengon. Berangkat sama driver. Ame. Go. Halo guys, kita sudah di Cot Panglima guys. Sudah mulai terasa hawa-hawa dingin Takengon. Nih, driver udah merasa kedinginan sedikit guys. Hai. Cuma dia guys. Hah? Pengawal kita tidur guys paling belakang. Bodyguard tidur mabuk. Ya kan ke. Kalau begitu bang. Mana bodyguard? Bawa bodyguard. Gak bersuara lagi guys. Perutnya udah mau hampir keluar di sisinya. Mereka mau ngajak makan duren. Halo guys. Ini duren. Nah, tuh duren.
Ada hawa duren. Yuk kita turun makan duren. Kita lihat duren Takengon tuh macam mana, mantap atau enggak. It's all about the lies I've told. It's all about the love I wanna hold. It's all about my heart I lost. Mantap tuh. Hah? Mantap guys. Lihat guys. Punya mana nih, Bang? Punya Takengon. Say, mantap say. Bang Kacang. Hah? Bang Kacang. It's all Kep, mantap Kep. and death. Rahel, mantap. Durennya. Mantap durennya. Kok bapak nggak usah tanya lagi? Duh lagu gitu. Lemah ai. Lagu gitu. Where am I going? I almost lost my mind in this Takengon. Kita baru sampai ke dalam kota Takengon. Mau isi bensin dulu guys. Bensin habis guys. Oke. I think I lost my mind in something that can't be found. It's all about the lies I've told. Kita sekarang berada di lokasi tepi-tepi danau. Tepi danau Laut Tawar. Cukup luas. Gak bisa kita lihat dulu karena banyak pohon-pohon. It's all about the dreams I've had. It's all about life and death. It's all about my fears I left behind. Kita sudah tiba di Burgayo. Ini kok longsor kena kita nih. Telega. Ini si Edo takut-takutin kita longsor. Sudah parkir tuh depan itu. Parkir ya, kita coba parkir. Akhirnya sampai juga. Ketinggian Burgayo. Cepat, cepat. Juga Rahel, cepat Rahel. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Abang dikit. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow.
kita berada di ketinggian yang lumayan. Kayaknya lebih tinggi Pantan Terong lagi daripada sini Batu Lega. Ya enggak? Iya dong. Oke. Kita jalan pelan-pelan lagi ke atas. Lumayan capek naik ke atas. Jalan kaki dari bawah guys ke atas. Napas kita porak-poranda guys. Ame lebih porak-poranda lagi napas. Ame lebih porak-poranda napas. Aduh, capek ya. Halo, kita lagi di rumah makan Wan Wak. Jadi apa nih rumah makan? Kita lagi di lesehan Kafe Bungsu. Kafe Bungsu? Biasa aja deket-deket. Pokoknya kita lagi di rumah makan lesehan di Takengon, deket Danau Laut Tawar. Kami pesan makanan jam 2:30. Ini sekarang jam 3:30. 1 jam. Mau pingsan kami tunggunya. Biar kalian tahu aja perasaan kami kayak mana ya guys. Kalian harus tahu guys perasaan kawan kami yang tidur nih kayak mana. Ini sejam tunggu makanan guys. Semua pada lemas. Pokoknya top chair, nggak sanggup lambaikan tangan ke kamera guys. Akhirnya makanan kita sampai guys. Siapa yang nyimir gitu? Hah? Ini guys, kita udah terlanjur pesan ikan nila satu-satu gini kebanyakan. Nih, jadi uang nggak cukup guys. Di antara kita nih pasti ada yang cuci piring nih guys. Oke, ikan bakarnya udah sampai guys. Kita makan dulu. Ini ikan bakar ya? Ikan bakar ya? Ini bang, kecapnya. Dekat anak tuh. Mantap nih. Ini ikan bakar nila. Gede banget. Gede banget cuy. Buset, gua makan dulu ya. Ikan bakar. Mantap. Mantap, Pak. Yep. Ikannya mantap, Pak. Wih, bebas. Ikan mantap. Mantap. Sejam cuy, tunggu ya. Danau hari ini, sore ini guys. Dari terang sampai udah agak gelap. Nih. Belakang udah pada lemes. Woi, Sunek. Ya. Arjuna nggak nampak lagi guys. Hilang, bubuk. Mabuk.
driver kita sekarang. Tuh. Contoh orang udah kena ikan nila, bos. Jadi gila ya. Hampir gila. Oke. Kita mau menuju ke Pantai Menyek, tempat rekreasi yang lagi booming. Nanti kita masukin dalam vlog. Oke, tunggu aja. Oke. Halo. Kita mau menuju ke jembatan Pantai Menyek. Cukup padat. Ini dua anggota kita udah nggak sabar lagi nih. Masar. Udah pada nggak sabar lagi. Apalagi mas yang di belakang itu. Udah pada nggak sabar belum mandi. Mas yang belakang itu untung ya satu yang kebagian tuh udah selamat. Bentar lagi kita masuk. Kita masuk ke dalam. Tempatnya jembatan biasa, tapi Wah, jembatan biasa. iya jembatan biasa tapi bagus. Dekor-dekornya bagus. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Lanjut. Oke, kita menuju jalan pulang dari Takengon. Sekarang nih kita udah keluar dari Takengon. Mobil berem habis, maaf ya. Berem habis mobil. Kita mau ke pemandian. Kita mau ke pemandian air panas. Cuaca agak sedikit kabut. Mendung lah pokoknya. Oke. Nanti kita buat lagi di pemandian air panas. Halo. Kita lagi di pemandian air panas apa nih, Pak? Hah? Pemandian air panas apa nih? Lam apa? Lampu. Lampahan. Lampahan. Tahya kah? Pemandian air panas Lampahan. Kabut coy. Kabut. Asapnya cukup banyak. Pokoknya habis mandi istirahat, mantap. Mantap, lu nggak nyetir. Gaya lu di mandi. Orang yang mantap. nyetir, kita yang istirahat, mantap. Gimana depan?
baru selesai mandi di air panas, guys. Mau balik dulu. Oh, tadi waktu mandi di sensor. Sekarang kita keluar, mau balik ke Biren. Halo guys. Kita makan dulu, nanti baru kita balik ke Biren. Oke Guys. Oke. Halo guys, kita mau balik ke Sabang pagi. Oke. Kita mau ke pelabuhan Ulili. Habis tidur semalaman. Kamu buka am, panas am. Nih. Orang-orang udah seger udah tidur. mak dibanting. Iya buka am. Oke, Am pintu udah kunci semua. kita lanjut ke pelabuhan. Go. Enak. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good. Good morning, sun. Good morning. Good morning. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good. Good morning, sun. Good morning, light. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning, sun.